Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay da tatimaysa kadag iti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-plancha pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pala planchaam. Ay sana ka komportable no sana maplantsa ti badok. Naarti ka matlaunay, gordo. Darasungkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko nam. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya matabado mong bakit nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Anya matikas talang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usaram. Naglusyang kan. Nakababain. Inka pumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan na bado na. Tay iso ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo gapula ang itibado. Diyak nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kamay. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, Lakay, imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot ka nun ni Tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang. Unay ay? Agapaabat ka nung. Agsangsangit ni Nanang. Tasaan ka no kayat ni Tatang akakuyog. Ibain na ka nung. Iso ngayon nakmalakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Agsubliak mo ladagos. Sige nga Rod, bakit? Ay Lakay, pakituloy mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ha? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, nakaw. Ay, naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo dayto yan, Ananang. Na minsan mo lang ay naramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni Tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta kan nakiting. Diyak kayat. Saan mo tunay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raod. Ni Tatang mo kat ti masurutan. Isu ti magaramat di tano kayat na. Sige, mapanakon tamalagaw akon. Hindi yun urayan ni Tatang. Imunan na. Pinanawan na kon. Imunan iji kasaraan. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaer to'y asawa. Ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padamaninang nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit mat ti kasta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di balay aging ganito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay dumundun ka ngamin ah. Di ka unay umabay kanyak. Madadahal ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni Tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni Nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni Nanang iji balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't nga imay dito'y? Ay, reply yan. Ibagam nga wan dito'y. Wala kay.
Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Ni, adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa amag ka nun. Nagtalaw. Ni, apay ka naw. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Ante Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kathangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbata kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak met Lilian. Nakasukata kaon. Ha? Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak met tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumurutakkan ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin na ti aramidag ijay. Basta makatulong akan kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na ka naw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Kaya da parlor na akasinsin ko. Kanyat kukuan na ka no ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na di parlor. Para walays. Kano da dumamait. Para gatang iti merienda anda kanin Insan Lilian. Ay, maapay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawin nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Ngamawa madengdenggan na. Ipili na matikay kaya na. No kaan abi, makit kan lima kay kayon kan ni nanang. Isumati saan nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Jay nama. Ay, managpasugnon mata ni di bimakit. Sana sigo na kas jay. Ay, kastan sa kano nga men, no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin, nga mukadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa yung round. Ubing pa itiriknak, ta sa anak mga rasagid akas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Teng kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak matan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat nga min kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawos yo. Irwar kun to amin dagi dya kawos nga ang kuus-usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Kanya? Amangano, umubingak malauna yan, Lilian. Amangano masubraan. Mayat kay di ante. Datoy, usarin nyo dito para itiro payo. Tapno mapukaw dagita riyang kalsuwan no kurarat yo. Nay, kanya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro dante. Hang kayo agdanada, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait mahigit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamat
Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Ay, talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kaw na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag subli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak gurdaw. Di naktumang nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita? Urayam, di pa nagawid ko. Bye. Ay, sige, bye. No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalyn. Makitam, di mo lang makaibtor ti Luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo lang tayo jay, so ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo yu ko man imbagayong agawi dun. Wen, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapol ngay aywam. No agawaid, no saan, di saan. Awan na sakit na bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta? No, yan ti kasasaad na iti ayan ni insan mo alilyan. Wen man? Ay, kailiw ko ni nanang. Di na mangamin malagip dagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalyn, Ala! Nanang! Da kayo kadidaytan? kituan. Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalyn. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilian. No kaya't nanti agawed, ada kanya na data in San Rosalén. Hangkumat nga lapdian. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awanan yaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na, gapo iti pa ng pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron, kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang nga ba nagdata insan, awanan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday to'y. Simang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. Ay, miss you to, Gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawis. Siksi baday. Ay, na, kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, Gordaw? Wun, bakit? Ay, malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagam. Ay, no. Nay, mabit lang, Gordo, Sung batak tiawag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Sino ti pasyaram? Sino ka? Gordaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Kapay? Isuti mawag itay. Pastrekam ta sa rungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan.
Masuro na kay inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Ay, Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya. Ika pagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbaling mo nga ampangan. Ha? Ni, apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangan ha. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betan. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken, di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Oo na. Ang adak nga asawa na magawat itilalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dyan nga raramidin na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mo inayaw. Ha? Feel na mga awatan dagiti sagot da ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papadam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti churam. Kas kalag paparam iti kasta kay churam. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Adu ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ingkag bado iti nagayad abistida. Kain atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awa talalaklakayan. Ide, di mo kayat gagbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta ngay churam. Maysa! Kumingaw. Ada ni Rosaline. Ni, awan tatang. Nakiattend rin ti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo. Ay, sumrek kay mampay. Ay, jay dayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko ni kabilangan nga asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Ah, apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tas ikamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagaan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay, natumpang kan sanay. Ay tatang, pangasaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat da ito oy. Di kayag kabil, ta mga nuda kayo ti maidarom. Ay, nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Ah, katno sinaak nga jay fling-fling kao. Idarom nakpailaan. Ano sinam, nasayat. Di ka ni darom. Ay, sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Ah, Takasanaw, di nakayat akakuyog. Ibagbagam ide alusyagak. ay, mala suri nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagminakawan nga rod dagiti katugangat, kat naurnos damatlaang tibagbagida. Kat manipod idein naragsakdan at tender na. Nakakastan, ti pagkaya mo, Domingo. Please like, share, and subscribe. Thank you.